Allah subhanahu wa ta'ala on o daali latajidanna ataway ashadda annasi ko ɓuri sattude e yimɓe ɓen fuu adawatan ngaygo lilladina amanu wonande ɓeɗo gomɗinɓe tagore nden fuu bi ma'ana sa ndaari a taway ko ɓuri añude gomɗinɓe ɓen ko ɓuri añude julɓe ɓen alyahuda ko ɓeɗo alyahudaɓe ɓe zifuɓe lanatullahi alayhim walladina ashraku e ɓe shirkuɓe wala tajidanna a taway kadi aqrabahum ko ɓuri ɓe ɓadade ko ɓuri ɓattade yimɓe ɓen fuu mawaddatan giggol ko ɓuri yimɓe ɓen fopp yiɗude lilladina amanu wonande ɓeɗo gomɗinɓe yimɓe ɓen fuu ko ɓuri yiɗude gomɗinɓe ɓen alladina ko ɓe kadi qaalu wiɓe inna no menen nasara ko men annasaraɓe wona dey wasi ko inna ko alyahuda tun añi julɓe ɓen ɗi mana tagore nden fuu si tumbodiri ko ɓuri kon añude julɓe ɓen ko alyahuda wi'aka kadi annasara heno yiɗi julɓe ɓen bimana ko ɓen ɗon ɓuri yiɗude ho haaka ɓen ɗon añi julɓe ɓen wo awale ko ɓen ɗolle ɗo ɓuri yiɗude julɓe ɓen di tagore hedditinde donc haray sa taskike ɗum ɗo hakkude jifɓe ɓen e annasaraɓe ɓen sa taskike a tawa qur'an ko gonga wowlata ɓeɗo fopp no añi julɗo kono ko annasara ngaygu muɗum ngum ɓuri hakkindade e jungo julɓe ɓen alyahuda kañum ɓe raɓɓinɗinanta ko julɓe ɓen bone ɓe yelanta ko ɓe ko fanni dalika ko waɗi ɗum noon kamɓe annasara mbi anna minhum ko saabu hino e maɓɓe qissi sina karamokoɓe qissi sina bimana hakkidiɓe e waɗugol piiji bonɗi ay mutaabbidina rewoɓe mo halqatu aw sate usihim bimana fembayɓe hoore koye maɓɓe ɗen ɗum ko jeyano ɗum e dinaji maɓɓe ɗin kamɓe annasara mais maɓɓe hakkidiɓe awa rewoɓe Allah wa ruhbanan e karamokoɓe wannoma e kadi kamɓe la takbirun ɓe mawnintinotako ko ɓuri kon si ɓi i gon kamɓe jaɓa e kadi wa ida sami'u si ɓe nani tumma unzila konko jippina ila rasuli faade ne laaɗon ɗum qur'ana renden no jange tara aya ayunam guite maɓɓe ɗen tafidu hiɗe yuppa min addami immorde gonɗi alego hiɓe wulla mimma arafu saabu koɓe andi ko minal haqqi immorde gonga kan yaquluna ɓe inna rabbana joomi amen amanna men gomɗini faktubuna windu men wattudu men ma shahidina wondude seeditiɓe ɓen wonde ala reweteɗo si wona an mouhammadou ko nelaɗo ma wattudu men e seeditiɓe ɗum ɗon ɓen si siɓɓe maɓɓe ɓe landike ɓe ko honɗum fawi ɓe ɗum ko honɗum ɓe gomɗinan ɓenna wa malana kon ɗum haɗata men la numinu billahi nde men gomɗinta Allah wa ma ja'ana e konko ari men minal haqqi immorde gonga ala wonatoma o meɗen tan jinile kadi an yudkhilana rabbuna nde joomi amen nadata men aljanna ma alqawmi salihina wondude yimɓe moƴƴuɓe ɓen fa atabahumullahu Allah on yoɓɓiriɓe bima qalu saabu ko ɓe woni kon jannatin aljannaji tajrino ila min tata sengol e majji al anharu canɗi haalidita ko ɓe luttoɓe fiha nder ton wa dhalika ko ɗum ɗo jazaul muhsinina on joddi moƴƴinɓe golle ɓen ko woni ɓen ko fanda e ɓen ko Najasi Abdoullahi bun Jubair wa Salman al Farisi ko ɓeɗo e nandita e ɓeɗo woni ko fanda e ɗe ayeje walladina kafaru ɓeɗo noon yedduɓe wa kaddabu ɓe finni pes ko duwa gomɗinede kon piyayatina ayeje amen ɗen ulaika ashabul jahim ko ɓeɗon yimɓe jahim ɓen ko ɓeɗon yimɓe yiitenge ko honɗum waɗi siko alyahuda ɓuri añude julɓe ɓen ko waɗi kamɓe neeɓi ka ɓe sumude e bonki e keferan kaako wali haala ko saabu ɗum kamɓe hefera kamɓe alyahuda ko waɗi ɗum qataluɓe warino kasiran ko ɗuuɗi minal ambiya immorde annabaɓe feƴƴunoɓe hatta hammuɓe qatili rasulillah ha ɓe eɓɓi wargol nelaɗo tigri fayran marratin hara nande wasere nande laabi ɗiɗi wasammuɓe posonimo wa saharuhu ɓe bilɗike mo ɓe waɗi piiji buyi e makko kanko nelaɗo donc ko kamɓe ɓuri tiiɗude ngaygu e tagore nden fof e jungo julɓe ɓe enen kadi koye jogitoɓe ayɓe ya ayuha alladina amanu kono e gomɗiɓe la tuharrimu wata on harmin dey tayibati laaɓuɗi daguiɗi ma ahallallahu lakum ko Allah daginani on ko wala ta'tadu wata on jaggutu ɓornagol basengol yeɗɗugol jogagol katkatwil ɓuɓugil wongol e suudu karolandu ñamugol ko ɓuuɓi ñamugol ko weeli yombugol sonnajo labaɗo sa heɓal feere ɗum wi'a heɓal wata nato e harmingol ɗum jogagol téléphone satta piri montor satta piri sa heɓal feere mo wi'a heɓal feere kono to nato e harminalngol men dey wota on harmin ko Allah dagidani on ko wota on jaggutu
inna allaha nala la yuhibbul mu'tadin o yiɗa jaggitoɓe jombugol nayo mooɓa ko piiji hanuɗi noon ko piiji yamiraɗi ko piiji dagiɗi bal kala weeli foti ko ari ka aduna ɗo ande ko julɗo woni ko addana ɗum kulu ñaame min marasakakumullahu yaɓay konko Allah arsike on halalan tayyiban ko dagani ɗum on ko laaɓan ɗum on wattaqullahu lon Allah alladi on allahjo antum mo tawata onon mbihi e muɗum mu'minuna hiɗum gomɗinimo o andi sababu nuzuli o aya laatino yimɓe goo ɓe arno kanene Aisha radiyallahu an ɓe landi ɓeyguli nelaɗo ɗin ɓe landi nene Aisha kon ɗum woni golle nelaɗo ɓe yeeta e nele ko woni gikku nelaɗo ko Qur'an e sunna ɓe yeeta nelaɗo no hoora buyi no juula buyi haaju makko ɗuuɗa e sonna e ko nanditata e ɗiɗo kamɓe woɓɓe maɓɓe dari inni ila ɗonki san si tawi woni yaafanaɗo bakkatuji mum fo ƴettana garante nata aljanna wayi ni enen itti sikki woɓɓe inni la akulul lahma woɓɓe goye maɓɓe inni min mi ñamata tew aduna wa qala ba'dum yoga e maɓɓe wi la atazawwaju nisa min mi jombata aduna sakkona mi ɗuɗɗinima mi ɗuɗɗinali wa qala ba'dum yoga e maɓɓe wi la anamu ala firashin min mi ɗanotako e nder e daɗɗude aduna mi mana mi daroto tun mi juula wi ɗon ñamata tew a alegoy ko hara himo huuri tun si o huntoto kadi ko ta ko piihoy mettukoy ɗum humpiti nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam humpiti ɗum ɓe maki ɓe nodditi renio directement ɓe nodditi bayana win janil ɓenni kon ɗon alhaali ɓen yimɓe woluɓe ɗin piiji awa min ɗo mi hooray mi huntoto mi ɗanoto mi immoto mi juula mi jombay kadi fa man rahiba an sunnati fa laysa minni kala añuɗo sunna on haray o jeyaka e ammin donc ko ɗon sababu nuzuli aya o Allah daali la yu'akhidukum Allahu Allah nangitirta on billahwi ka bewre fi aymanikum ka wondoje mo walakin skoni yu'akhidukum on nangitiray on noon bima aqattumul aymana ɗen wondoje ɗe fiɓu ɗon kander ɓerɗe tewi ɗon pas wondu ɗon ko fanda wondore bewre nde wona ko ya tew pas wonda bewa nina mani dina ka wona fijirteka ko sikka hunde nden koni huɗoɗa tawyana noon ma ɗum wi'ugol la wallahi la billahi waɗa laamu nafiyu laamu ittitugol ɓe addi ka tafsirji nokkili ɓuyi wonde ko ɗum ɗoni wondore bewre nde Allah subhanahu wa ta'ala nangitirta nde amma wondoje ko fiɓu ɗon kon ka ɓernde mo ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala nangitiray o kon ɗon porte sorti son waɗi fa kafaratuhu kafara mon it'amu ko ñammingol asharti masakina miskinaɓe 10 min awsati immorde hakkunde jummato to imuna ko ñammin ton ahalikum ɓe ngure mon nde mo tewike pas wondi fenande o yani e wondore makko nden kaffara on fi kanko e Allah yoɓe moƴƴintin ko yo ñammin miskinaɓe 10 hakkunde jum ko ñammin ton kon ɓe ngure mon nde mi mana iɗa ande ñande wona futti liɓanta ɓe ngure ma nden ñande o kadi kenen ko futti liɓata coggu mum ñande tawi alhaali on hino satti kenen ko maaro e teewu liɓata ñande tawi alhaali on no hoyi kon ɗoni hakkunde jum ɗon ko maaro e maafe ñammina ɗum ñiiri e maafe miskinaɓe 10 ha ɓe haara sa sodani goto kala e maɓɓe pila timmuɗo bimbi ma ñalorma o ñaami ha o haari a gerdi noon ha timmi 10 yoni o sa ndaari kadi ɓeygure ka tawata ko ɓeygure nden jongalle on e kamɓe fof koɓe miskinaɓe kundule 10 ñamayɗeno ɗon alandi ke jongalle on ko jeli liɓata dépense a yeehi a liɓaniɓe ɗum ɓe ñaami ɗon kadi ko tañƴiniɗa wawaɓe yondera ɗon kadi a ñammini miskinaɓe 10 ɗum ɗo fof aw kiswatum ma holtingolɓe si woni holtingolɓe ngol siko worɓe wona jonnugol ɓe tun dulukum ma kufunum ko wiyete holtingol goɗɗo ko jonnugol mo concongol o gasata juulirde jonna goto kala e maɓɓe kaftani ma jonna goto kala e maɓɓe pantalon e doloke yettiɗo siko sonnajo jonnamo jilbabu e tiggare sa heeɓi feere wudere wattale ko nawatama jonde tiggare tun saabu goɗɗo ƴettata tiggare tun juula watama jonde kadi jilbabu tun goɗɗo ƴettata jilbabu tun juula hara tiggaki awta hariru raqabatin ma rinɗingol dande seɗa mari jeeyaɗo gomɗimɗo e rinɗinamo famalla mejid kala mo heɓal ɗiɗo tati kono andi ko ɗiɗo tati adorte ko si ɗiɗo tati heɓaki fa suyama haray ko yo horu salasati ayyamin noon balɗe tati dalika ko waɗugol gotel e ɗiɗo piiji 4 ko ɗum ɗo kaffara to aymanikum woni kaffara wondoje moɗon nden ida halaktum son wondi on yani e wondore mon nden Allah daali o torike on o jeeji on wahfazu rene aymanakum e wondoje mon ɗin suɓe ko wondon
ibnu adama taw woni wondo wottuhi ɗe hande qur'an no haalani en nokkugo en hewtoyay wala to te kulla hallafin mahinin wata ɗofto wata hoolo kala tawɗo sobe sama kala kanko o wonday ko yani o huɗike qur'an wiita hoolo on kadalika kono ni bayyinullahu lakum allah ɓanginirani on ayati ayaje makko ɗen la'allakum hino gasa noon tashkuruna on yetta e nemaji makko ɗin yallah subahana taala waɗen yettoɓe nemaji makko ɗin donc mo wondi yani ko go o ñammina miskinaɓe sappo go o holtina miskinaɓe sappo ɗiɗi o holtina miskinaɓe sappo tati o rinɗina dande nayyi so heɓal feere ɗum ɗo fo o hoora kono noon enen ko andirto jamanu men hakke ko tawi kon hiɗen wuddi kala tawɗo taƴi yani ko o julɗo o wondi o yani mo hula Allah si o waɗay tun ko wiyete kon kaffara kaka horugol o yanoyta tawi noon Allah subahana taala kaka ñaamen holten kanko ko ɗon o woni eyi ko ɗum ɗo woni ko adorte ko si ɗum ɗa ala yaha e ɗum ɗa ya ayuha alladina amanu kono e gomni ɓe innama alhamru andeno beere wal maysiru e carte wal ansabu e sanamu wal aslamu e waɗugol ndaariru koy mi mana hande ɗum hino remplace ndaarugol toɓɓugol rammuli ma piigol keede e ko nanditata e ɗum kala ko wiyete kon ndaaro wal aslam ko wiyete kon aslam en firino ɗum en fensitino ɗum ka darsuji ɓawoji ande ɗiɗo piiji fapporiji sun ko suɓu ɗum ko ñiddu ɗum min amali cheytani ko golle cheytani ko suɓu ɗum ko ñiddu ɗum ko golle cheytani fajitani bo ko woɗɗite ɗum yandi la'allakum hino gasa onon tuflihuna on malnoyde donc en andi ɗon andi mi haalani noon aya goo jippike ka suratu Baqara o harmini fi beere nden seeɗa kono o to ngalfi e goɗɗo ari ka nisa'i o harmini kono o to ngalfi oɗo noon ari hande kadi ko ɗum woni ka ma'ida ɗo o tongi few o harmini Allah subahana taala daali beere e carte kala ko wiyete tombola guine games en pemi plus en ko nantata e ɗum wal ansabu e hirsugol ka hoore pete sanamol ɓe marno pete toon kala ko wallina hoore ɗon hirsara ɗum ɗon no anda ko sanamo jeeyi e wal aslam e koykoroy koye mi explique anno on hino ka nder kaaba ɗum no remplace hande ndaaro ɗum ɗo fof Allah subahana taala daali woɗɗite ɗum ko golle cheytane innama yuridu cheytane ande ko cheytane faala an yuqiya ko nde o liɓata baynakum hakkude mo ala dawata ngaygo ngon wal bakda e konnagol fil hamri e nder nde beere yimɓe yarata beere welda ɓe yaray tum ɓe hasodira wal maysir e ɗe carte lido dam tombola ɗon kadi ka oya gañi o ɗa o hande kadi ko sonkowil e piroyil waya suddakum e nde o sakkoto an décrilla e jantago inde Allah nde wa ani salate e ga julde nde goɗɗo accitata lido wangal ma pemi on ma ballon on castade ma damo wangal inna leer julugol yoni accite ma beere nde donc ɗum iblisa waɗi fa hal antum mun tan taw si on haɗitoto on say serna Omar ibn al-Khattab eni nam intahayna ya rabbana hihi men haɗitoto koye Allah subhanahu wa taala donc Allah daali waati ullaha ɗofte Allah waati rasula ɗofto ɗon nelaɗon wahdaru reno ɗon moƴƴa fa in tawallaytum son hucciti on salke faalamu ande annama ala rasulina do ko fawi nelaɗo amen on albalagh ko yettingol almubin feññina ɗulle o yettini o feññini Allah subhanahu wa taala on jaɓi fi beere on hari nde ñande ko piiji joyi wonno ka hoore leydi ɗo ko beere moƴƴinteno innahu nakara tahrimul khamri wa hiya min khamsatin o aya jippike fi harmingol ko sulinta kon tawi ɗum koye piiji joyi al inabu wa tamru wal asal wal hintatu wa sha'ir wal khamru tawi ko wiyete inabu e ko wiyete tamaro o tamaro ko sodete ñaame surtout e suumaye e njuuri e hinta ɗum ko gabbe wawɗe o maaro e sha'ir ɗum kadi ko wawɗum wa maaro ko ɗiɗo piiji wal khamru e beere nden ko ɗiɗo piiji hari ɗiɗo fof hiɓe wawno maniére no ɓe moƴƴinirta ko sulinta ko iwata en ɗo hiɓe wawno modu fiwde njuuri ndin toon ha ko sulinta heɓo hiɓe wawi modu fiwde ɗe tamaroje ha ko sulinta heɓo hande noon heɓike saabu développement ji ɗin ko sulinta heɓike piiji ɗi ko sulinta yaltinti e mum hande ha ɗum ɗuuɗi hande kadi ɓuuri wulure feƴƴi ɗiɗo piiji joyi donc haray kala ko sulini konko ɗo waɗi sinelaɗo meɗen salah sallam maaki e kullu muskirun kullu muhmirun khumrun wa kullu muskirun haramun ɓe maaki kala ko suddi haqqille ɗen kon haray ɗum ɗo woni beere kala ko woni beere le suddini haqqille ɗen haramu no harmi hay say en etike en modifie ko sulinta iwi e maaro ma ko sulinta iwi e ndiyam ɗan yareten ɗan ma ko sulinta iwi e njuuri wona ɓe gerday nono kala ka sulinta iwi wona e hunde nde iwi nde ndaarete ko kayre hunde sulinayde nden haray ɗum ɗon harmi nelaɗo sallah sallam maake man shariba muskiran kala yarɗo ko sulinta
najisat salatu haray o tuunini julde makko nden wi'aka de nde jaɓatake nde harmi kono o tuunini julde makko nden 40 sabahan balɗe 40 fa in taba Allah alay so tuubi Allah jaɓanum tuubu en fa in aada so watti e muɗum arrabia kana haqqan ala Allah an yasqihu min tinatil khibal so woni o watti e makka haray woni farilla e hoore Allah o yarnoyaymo e loope ñolɗe ɗen luuɓuɗe ñidduɗe ɗen ka nder yiite jahannama yo Allah subhanahu wa taala on dandu en yo Allah newina en woɗɗitagol ko wiyete kon beere Allah subhanahu wa taala daali laysa ala alladina wonaali hino fawi ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati ɓe golli golleeli moƴƴi junahun bakkat fima ta'imu e nder ko tawno kon ɓe ñaamino beere nden hari adi nde harminede andi ɓaaya jippike hadi sahaba ɓen kamɓe hakke ko ɓe hulayno Allah ɓe maapi noon ɓe maapaki fii ko arata kon koko feƴƴi kon ko tawi kon ɓe yarino beere ko ɗum maapini ɓe andingolɓe Allah subahana wa taala yaafike ɓe o inni bakkat faaki ɓe e ko tawno kon ɓe ñaamino beere nde an kadi kala gollal bongal ngal a waɗuɗa saabu angal gandal ila ka annduɗa ɗon sa haɗitike acci haray Allah yaafikema ko feƴƴino kon Allah daali wonaari no fawi ɓen gomɗinɓe junahun bakkat fima ta'imu e nder koɓe ñamuno kon ɓeer nden ida mattaqaw si ɓe huuli Allah wa amanu ɓe gomɗini wa amilu salihati ɓe golli golleeli moƴƴi summa taqaw refti ɓe huuli wa amanu ɓe gomɗini summa taqaw refti ɓe huuli tataɓum wa hasanu ɓe moƴƴini kadi tataɓum wallahu Allah yuhibbul muhsinin himo yiɗi moƴƴinoɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo e moƴƴinoɓe ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe la yabilwannakumullahu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala on jarri boray on bi shay'in peeji min as-saydi immorde e mbarodi tanaluhu nde hendorton aydikum juuɗe mon ɗe wari ma hukum e labboji moɗon ɗin e dagaje moɗon ɗen li ya'lama Allah fi yo Allah andu man yakhafukum hulatamo bil ghaibi ka wirni e ko hombo kadi woni hulatamo si occasion heɓike faman itaɗa kala jaggutuɗo ba'da dalika ɓaaw ɗum falaw hara hino waɗanimo adabul lette alimun musude eɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala hino harminanno en ka darsuji ɓawoji kala horminaniɗo hajjuma umura haray hinmo harminana wañugol mbaroɗe ɗen si wañama spécial fimako kadi addama haray hanande o ñamata Allah wi noon kanko kadi o tewoto pas dargol imanu meɗen o acca haray ɗen hormini o tewo pas o adda jawe ɗen e gelle ɗen e duusi ɗin eedi ɗin e boleje ɗen kala ko wiyete kon mbarodi hara hay jungo ma ngon hiɗa wawi nangirde o ndaara ko hombo hulata Allah ka wirni e ko hombo profitata ya ayuha alladina amanu kono e gomniɓe la taqtulu sayda watan waru mbarodi wa antum tawanon hurumun hiɗon hormini awa dowa man qatalaw kala warɗo mbarodi min komi mawɗo mutaammidan e teware fa jasa on haray joddi muɗum ndin mislu ma qatala ko yeru ko wari ko minan naami ka nemoraɗi yahkumu bihi ko ñawata ɗum gawa adilin ko jomiraɗo nunɗal min komi mawɗon onon julɓe ɓen si tawi woni o yoɓitama hadiyan ɗum ko neldari kon ko yoɓiti ɗon ñoke ko o wari kon ɗum ko neldari baligal kaabati naɓetedi ha yettogo kaaba ma so heɓa alfeere ɗum aw kaffaratun ma kaffara mum on to amo masakina ko ñammingol miskinaɓe aw adulu dalika ma sottor ɗum fo siyaman korka ndaare de kaffara on korka kan toujours ko dernier karata ko ɓaawo ñammine on heɓaki hultine on heɓaki noon so inna yo hoore liyaduga fi on tigin meeɗu wa bala amurhi bonɗum fiyake makko ko huwi ɗon kon afallah Allah yaafike amma salafa kala ko tawno kon feƴƴi e nder bonnireji ko bonnuɗon kon saabu ɓay hari on anda wa man aada kala ruttiɗo no joni fa yantakimullahu minhu Allah subhanahu wa ta'ala on lettaymo wallahu Allah azizun ko tedduɗo kanko Allah ɗum te qamin ko jon yottagol noon wonande on yedduɗomo donc haray ɗiɗo noon piiji ñawore nden no ardi ɗo bi mana mo wari mbarodi Allah subhanahu wa ta'ala inni haray joddi mum ndin ko embere ko wari kon ka nemoraɗi awalegoy mo wari ko fotata e nagge haray ko nagge o ittata sadaka remplaçant kon ko wari mo wari gellal himo hormini ko gertogal o yoɓitirta mo wali bolihum ko mbeewa hawrumba o yoɓitirta mo wari jawre ko dammil jani woni ko yoɓitirta ɓenni ɗum kadi noon ko joomiraɓe nun ɗal arata ña na kanko jowɗo to toon inna mi wari ɗum ɗo e ngel dammil an fotodiray ma ɗum ɗo e nge nagge an fotodiray joni mi yaltini ɗum ɗon no ko joomiraɓe gandal acciraɓe fiyakuji ɗin imamu nden nokkure ɗon ka islam kon arata ndaara ko o wari kon ndaara ko dammil hongel ɗum fotodata en ma nagge honɗum yaltina noon ɗum ɗon hande kadi noon ngil dammil ma ngel nagge ma ngal gertogal yoɓitira ɗum ko naɓete ka kaaɓa ko neldari ko miskinaɓe toon ɓen jeeyi donc so tawi woni o heɓali feere ɗum ɗon ɓe inni e ma ɗum o sottora e ɗum ɗon ñammingol miskinaɓe ɓe inni noon haray miskinaɓe ko o ñamminta ɗon kon so ndaari ɓe ɓangenayi ɗo hihi siko korka kanko balɗe jeli siko miskinaɓe kadi o ñamminta ko jelo ko ɗum waɗi la budda
tafsirul qur'an min sunna en wawata famude tafsir qur'an e rewale e sunna on kala wiiɗo ko yo janggo qur'an are laaɓunde nden toon poyta o jillu hunde o famata qur'an par ce que ɗo innama yontigi sottor korka ko balɗe jelu hoorete waɗaka ko miskinaɓe jelu ñamminte waɗaka ɓe wi en ka tafsirji selluɗi e ka hadiseje selluɗe si en daari riwayaji buyno e mum no jeeya e muɗum wonde manna so tawi woni on tigi heɓali dammil embire ɗum ma nagge embire ɗum haray ko yo sottor korka joni korka kanko o sottorta ko ndaarugol misal nagge yerondirayge e konko o wari si ngen yeeyama sodama ñaamete ko sa'ire nden jelu ko muddore nden jelu si tawi woni ñaamete coggu ngel nagge ma coggu ngil dammil ma coggu ngal gertogal ko muudore nden 10 hawrata haray o hooray balɗe 10 siko muudore nden 100 hawrata o hooray balɗe 100 siko muudore goto hoorata ko bere wo ko wari konno fotata ko embere ɗum o meeɗata bon ɗum fiyake makke o haray ko ñallal gotal siko ñammingol haray ko ndaarugol siko muudore 10 ko miskinaɓe 10 o ñamminta goto kala muudore bi mana ñaamete embere ko ɗum woni dammingil ma nagge ngen siko muudore goto ñaamete ɗum hawrata o ƴetta nde muudore o ñammina miskinajo goto siko muudore wulure hawrata ko miskinaɓe wulure haray woni ko o ñamminta haray ko ni ɓe addirani en yoga e tafsiriji e muɗum musidɓe julɓe o hilalakom daginanama on haray noon kadi konko wiya horminiɗo o warata si wona allahumma nelaɗo allah subahana taala no ittintini piiji joyi ƴettama e ibnu umar abdoullah ibnu umar anna rasulallah nde nelaɗo allah sallah sallam qala maki 5 min addawab piiji joyi mummunti ho joyi laysa alal muhrim fi qatlihinna junahum ɗum ɗon horminiɗo juulowo goto harminanaka wargol koyeɗon piiho joyi alghurab ko ɗum woni colal ngal colligo hino ka sahara toon irtayɗi fure si surrama ñaama wal hada ko ɗum woni e lukku jaddere wal aqrab e boddi wal fa'aratu e ndowru wal kalbul aquru e bari feetundu nokkugo hiɓe remplaciri ɓe itti e ngal colalɗa ɓe remplaciri yaare toujours ko piiji joyi kono yiyay hadise on hara hino addi piiji joyi o hadise ɗa no addi piiji joyi kono tawon piiji joyji ɗin ɗi correspondant naaɗi gotum kono toujours ko piiji joyi haray ɗiɗo goɗɗo none wo no ɗiɗo tawri no o tawri ɗiɗo no ɗiɗo tawri mo haray hino hani ka o waraɗi o yiɗala kom daginanama on saydul bahari mbarodi jordi ndin ɗum ɗon hormini ɗon on horminaki no dagi ka ñamoton mbarodi ndin ka ndiyam saydul bahari mbarodi ndin ka ndiyam liƴƴi ɗin e ko nantata mo wata amo ñamete ɗum ɗo mata allakum ko nafa wonande on wali sayyara e surtout wonande seteɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓurata maranade ko niiɓi wonande voyageur jon hara bonal wa hurrima aleykum harminama e dow mon saydul barri mbarodi ndin ka jordi ma dum tum hurma en tant que hiɗon hormini wattaqullahu le allah allah de on allahjo ilayhi mo tawata ko faade ka makko tuhsharuna on ko moɓoyte ɗon jaala llahu l kabata allah waɗi oɗo suudu kaba al baytal harama suudu allah tedduɗo qiyama niɓirdu linnasi wonande ɓe yanato juula ha ka faala ɗawo o shahr al harama ɗi lebbi allah hormanteji nayyi ɗi yewtuno ɗen fimu wal hadaya e ɗeɗo nel daja naɓeteɗe ka kaba wal qalayida e ɗeɗo kol mbaɗi ɗiɗo mumunteji kol mbaɗi mandina holluɗi kaka suudu kaba wona naɓede o waɗi ɗiɗo mandeji tedduɗi dalika ko allah waɗiri ɗum li taalamu ko fi on andu anna allaha no allah ya'lamu himo ande ma fi samadi konkon ka kammuli wa ma fil ardi e konkon ka leydi wa anna allaha e wonde no allah bi kulli shen kala hunde alimun ko anduɗo ilamu ande anna allaha no allah shadidul iqabi ko tiɗuɗo lette de suɓo saabu fi yon suɓu ko wowlon yon suɓu ko gollon allah subahana taala ko tiɗɗo lette wa anna allaha no allah noon kadi gafurun ko yafotoɗo e hoore ko tiɗi lette ko rahim ko yurmeteɗo ɗum no holli ko yon tuubu rutton ɗaɓɓoɗon yaafuye makko ma ala rasuli awa fawakine ɗon illal balaku sowona yettingol forcément nayi on jaaɓu ɗum ɗon ala toon ko fawima kanko allah nelaɗo allah sallah sallam ko yettingol fiyo on jaaɓu fiyo on faamu fawakimo sownaɗo walla allah yalama mo andima to buduna konko won ɗon suuɗu feññinde woma taktumuna e konko won ɗon suuɗude fo muɗum himo andi ɓoloyo la yastawi fotata tes alhabisu ko soɓi kon wattayibu e ko laaɓi kon hunde laaɓude dagginde nden e hunde soɓude nden ɗum fotataka allah subhanahu wa ta'ala walaw a'jabaka haysi hawnima kasratul habisi ɗuɗugol ko soɓi kon hunde bonde hunde harmude nden konde soɓude nden konde ɗuuɗi wonde eɓɓodirta ko laaɓi kon ko fanɗi o fattaqullah hule allah ya ulil albabi kono yo jomiraɓe haqqillaji la'allakum hino gasa onon tuflihuna on malnoyte
ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗimɓe la tasalu wata on lando an ashiya'a fi piiji ɗi andanɗa hoorema in tubida lakum siɗi feññinanama on tasu'ukum mettay on si on feññinanama ɗi ɓeydata on ko ɗi ɗuytoy ɗin wata on landu sifa ɗin piiji ko ɗum nelaɗo maki wa iyakum e kasratu su'al mi haɗi on ɗuɗɗingol landagol sa ƴetti bimɓe a landi ka keke tawi landoreji ɗin ko nafay ɗima nafa julɓeɗi tiɓɓe haray a ɗuɗɗina landal sa landike gotal tet tawi sa humpitama fi magga amara naforema ko ɗuyete ɗuɗɗingol wa in tasalu anha awale so landike fi majji hina yunazzalu alquran sanga lerde qur'anare nde jippotonde tubida lakum on feññinante ɗi ta so on feññinanama ɗile on mara nafoore e majji balko son jamarɗo e majji wotan waɗu ɗum awa kala ko landoto ɗon koye taw so on hendike réponse no wondani o nafata kala ko on mara nafoore wata on landu afallahu anha Allah yaafike fi majji fi ko feƴƴi kon walla Allah gafurun ko yafotoɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala halimun ko muññiɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nuzuli o aya ɗo kadi laatinoke sahabaɓe goton luuɓe iman hiɓe landotono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam piihoy tun bimana lande jalnuri wano hara goɗɗo ni misal ngeloba makko no majji o daroyna nelaɗo Allah ngeloba amba no majji himɗo mari landal honto ngeloba amba woni woɓɓe goo daroyna hi nelaɗo ene ko homboni ben an tawa noon si tawi woni o andi ɗon ko homboni ben makko luutodirɗo e anda ɗon ko baba makko on andi ɗum ɗon mettaymo woɓɓe goo inna hi mi yumma mayima ben a mayi nini kontoni kaka yiite kaka ka aljanna ɗon kadi sayri hawrete kaka yiite on nelaɗo make hi kaka yiite on andi ɗum ɗon fo si jababuye on ari mettay on to ko ɗum waɗi si Allah subahanahu wa taala daali wata on lando lande tawɗe so on humpitama fi majje mettay on lande wondan ɗon e moƴƴere e nafoore ɗen kadi sa alaha kono gomɗi landinoke ɗin piiji kawmum yimɓe goo min qablikum aditiɓe on summa asbahu reftiɓe wonti biha saabu koɓe landi kon kafirina yedde ɓe ɓatumɓe haalanama réponse on heƴali e mabɓe ɓe yeddi ɓe yalti dina donc onon kadi koyon suɓu ko lando ɗon ala dali ma jaala llahu Allah waɗali min bahiratin immorde koko wiyete bahira wala sa'iba wona koko wiyete sa'iba wala wasila wona koko wiyete wasila wala hamin wona koko wiyete ham Allah waɗali dalil wonde ɗi mummuntiji nayyi ɗo ñamatake mono faala kono mi firiri ni o firirta très simple amma si on inni koyo en détail ko honɗum woni bahira ɓe tafsir ji ɗin no lutodiri e muɗum woɓɓe wiya bahira ko ɗum ɗa bahira o woɓɓe wiya ko ɗum ɗa woɓɓe wiya ko ɗum ɗa no sahiba woɓɓe wiya kadi ko ɗum ɗa no sahiba kono noon fi ka haqqille men ɗen fawo no jeeya e tafsir ji koɓe addi e muɗum ko wiyete bahira ko kala ngeloba taw mbarimi deedi sappo ko mban wiyete bahira ɓeyna yemban ɗon harmi ñamugol harmi waɗɗagol dimana par ce que mbanadi tono ko wiyete sahiba ko be'um ma baalon kum ɓe akkitiri ni namani hara hiɓe ganni kum ma hiɓe kolmbi kum ɓeyna kum ɗo ko sanamuji ɗin jeyi kum ɗon kadi no harmi ñamugol no harmi waɗɗagol no harmi ɓirgol no harmi taƴigol leeɓi ɗin ko wiyete wasila ko ɗum woni awa ko ngil dammil jokkidirgil ha timmi deedi sappo hara fo muɗum ko biigoy ngel woni rimude ngel rima goo ko be'um biigum ma baalum biigu rima ɗiɗi rima tati jokkidira deedi sappo ta fof ko deyoy ko ɗum woni wasila bi mana jokkidirba ɓeyna mbanɗon kadi harmi ñamugol ko wiyete ham ko ngaari ngeloba ndi ƴawa ngeloɗi sappo ndi rimina ngeloɗi sappo ta ɗi ngeloɗi ɗon kadi fof ko rimi kon ko ñalbi ɓenna ndi ngaari ɗon kadi ɓay ndi rimini mbaɗa ndi rimini mbaɗa ɓenna ɗum ɗon kadi ko harmi mana ko ni woni détail muɗum haray Allah waɗa dalil e ɗum no harmi hari kamɓe e Quraysh Makka ɓe harminen enen kadi hiɗen watti batte fakkere maɓɓe goy o nana woɓɓe goo e me'en hino hinna nagge luttuge e rimugol debbo ñamata madungere yande debbo ñamata e ko nantata donc enen kadi en mara dalili ɗum walakin alladina sikoni tum ɓen kafaru yedde ɓe eftaruna ɓe fenay tuna Allah ɓe liɓa e hoore Allah kadi ba penale wa aktarum ko ɓuuri hewde e maɓɓe la yaqilno ɓe ala haqqilde ko ɓe wolata kon ɓe taƴay tuwon ɓe liɓa wa ida qila lam si ɓe yetama ta'ala o are gollitiren jangge gollitiren ilama anzalallah faade ko Allah jippini ko wa ila rasul e faade ne laaɗon ɗum woni sunna ne laaɗon qaalu ananayi ɓen hasbuna minen gaynanime yonime ma wajadana konko min tawi alayhi e hoore mum aba ana babiraɓe amen ɓen Allah daali awalaw kana haysi laatike aba on babiraɓe maɓɓe ɓe la ya'lamuna shay'an ɓe anda hay hunde wala yahtaduna wuri kadi ɓe feewa kamɓe ɓe jokkay ton ko ɓe tawri baba maɓɓe kon allahumma la haray ɗum ɗon hana goɗɗo no foti jokkude baba mum kono hara baba makko o tawmo eko feewi ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe aleykum hino fawi on anfusakum wonkiji moɗon ɗin mi mana ko hoore mon fawi on goto kala ko hoore makko fawi la yadurrukum lorrata on man balla
on majjuɗo ida tadaytum so tawi woni on feewi onon ilallah ko faade kala marji'ukum woni ruttorde mon nden jami'an on nden dangal fa yunabbikum humpitan bima kuntum konko laati ɗon ta'amaluna hiɗon golla allahumma si wona ɓeygure maɗa nden e laamateri maɗa ndin eɓe julnata ɓen eɓe yannata ɓen haray ko inna ɗo ko hoore mon woni ko fawi on lorrata on kala on majjuɗo ko sharti noon hara on majjuɗo on noddimo on haɗimo on waajikemo on hulɓinimo on jeejimo sikomo gaso toon piide on pii sikomo gaso toon ñaaɗande on ñaaɗi sikomo gaso toon hulɓinde newinoɗon on waɗi o jaɓaali awa hannde kadi so o salike onon on feewi lorral ɓoylaare makko nden lorrata on kono si onon tun on feewi on acci yaroɓeere no yara on haɗaali on acci zinowo no zina on haɗaali on acci wujjowo no wujja on haɗaali haray ɗon lorra makko kam majjere makko nden nanngay on onon kadi ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗime shahadatu yo seedintim baynikum hakkundeji moɗon waɗe seede hakkunde mo ida hadara ahadakumul mawt si mayde nden tawi goɗɗo e mo on si bimana si goɗɗo e mo fokkiti mayde haray seedintine hinal wasiyati sanga wasiya isnani ɗiɗo dawa adilin jomiraɓe nunɗal minkum e moɗon onon julɓe ɓen aw akharani ma ɗum woɓɓe goo ɗiɗo min gayrikum jeyaɓe e tanamo on mbimana jeyaɓe kala yahuda ma ka annasara ma jeyaɓe ko jeeyawo seedintineɓe ko wasiya wonde ɗon acci ɗum ɗo e ɗum ɗo in antum so tawi woni onon darabtum hiɗum yawde fil ardi ka leydi fa asabatukum heeɓi on e musibatul mawti masiba mayde mbimana ɗeɗɗere mayde nde nangi on haray wasiya ɓen wasiyaɓe Allah no addude noon joni ñawore ɓen wasiyaɓe si ɓen ari ɗuytude e jawdi koɓe wasiya kon ɓe ari ɓe déclari goɗɗum ɓe suuɗi goɗɗum ko honno woni no ɓe warrete ta noon famille may ɗon hino jogui yaqin wonde ɓe ya suuɗi jam figi ko honno warrete ɓay islam ala ko acci fimu Allah dal ɓen ɗiɗo wasiyaɓe taabi sunahuma ko yon jogitoɓe ko yon nangoɓe min baadi solati ɓaawo julde nden julde fandade ɗon nden mbuye maɓɓe no inni ko si tawi ko julɓe ɗiɗo haray ko julde ala sara woni ko fanda kono ala kulli hal ko batte waɓutu wo waɓu so tawi ko alyahuda en nasara kamɓe kadi haray koyeɓe darne e batte waɓutu kala moɓe ɓuuri teddinde fii muɗum haray koyeɓe darne e batte on waɓutu ɗon fa yuɓe simani ɓe ara ɓe wondira billa inde Allah nden enir tabatum so tawi woni on sikkitike onon famille may ɗon ɓeyna la nashtari he minen nden min wattitata bihi e wondore amen nden samanan cogguel fanɗungel walaw kana da qurba hay so tawi woni on tigi laatike ko jomiraɗo ɓattodiral wala naktumu min suuɗata shahadatallahi seede yagal Allah ngal inna menen idan on tumala minal athimin ara men jeyama e rondiɓe bakkatu haray ko ɗum ɗo ɓe arata ɓe huuɗo si ɓe huuɗike ɗum ɗo on hoolike henani o awa acci toon ɓe yaa so tawi woni hani henanali o onon hiɗon hooliɓe jamfike ko ɗum ɓe inni fa in usira si tawi woni tabiti ƴellitama humpitama ala annahuma e dow wonde kamɓe ɗiɗo istahaɓɓa ɓe jojjidi isman e bakka toon wonde ɓe suuɗi jawdi ndi haray fa akharani yo woɓɓe goo ɗiɗo kadi yaqumani yoɓe aru ɓe daro maqamahuma remplaçant ka ɓe huuɗiɓe ɗo dari ɗon ɓen ɗiɗo ko homɓe min alladina ko jeyaɓe ɓen istahaɓɓa ɓe tabiti ɓe handi alayhim e dow muɗum al awlayani ronugol mayɗo on ɓeɗo kadi ara fayi kusimani ɓe wondira billa inde Allah nden ɓe innala shahadatuna wallahi de ko seedeyagal amen ngal haqqu ɓuuri hande min shahadatima ɗi seedeyagal maɓɓe kamɓe ɗiɗo wasiyaɓe mbi mana komin huuɗi kon woni gonga komin wooli ko woni gonga di kamɓe koɓe huuɗi kon ɓe huuɗike wonde ɓe ɗuytal ɓe suuɗal kono ko fenande wallahi komin huuɗi kon ko ɗum woni gonga haray hande kadi ko jonnitete gonga ko yimɓe furi on ronoɓe ɓen ɗiɗo dari ɓe huuɗiɓe haray ko ɓen jontete gonga si ɓeeɗa huuɗike ɓe watta ɗon kamɓe famille may ɗon wama atadayna menen nde men jaggital nde mana men darake tum men tooñi men inni jawdi musidɗo amen on fo hettaki komin wi kon hettaki meɗen andi hettaki inna menen idan on tuma lamina zalimin komin jeeyaɓe tooñiɓe dalika ko warrugol ningol adana ɓurata ɓattindan yattude ɓe addata kamɓe wasiyateɓe ɓen nde shahadati seede yagal koɓe seedina kon ala wajiya e dow noone alhaali maggal no ngal hana addirede no net ma si ɓe hulali Allah aw yakhafu ma ɓe hula bete awa anta ruddande ruttete aymanu wondore goo mbaɗa aymani ɓa wondore maɓɓe ne si ɓe andi hayɓe dari ɓe huuɗi wonde manna ko ɗum ɗo tun oya acci so tawi ɓe suuɗi sendataɓe ɓeya kadi daroto huuɗo donc ɓe si ɓe hulali Allah ɓe hulayde e wirtere ɗon Allah daali wattakullahu ley Allah wasma u nanon jentoɗo moƴƴa wallahu Allah la yahdi o feno talɗomal fasiqina yimɓe fasiqiɓe yaltuɓe ɓen e ɗoftare sababu nuzul aya on ɗo kadi ko sahabajo julɗo wonno ko yaltude no e annasaraɓe e nder voyage tawi noon himo jogui jawdi donc
o maayi e nder ko o maayi toon kon o wasi ɓen noon annasaraɓe hedditiɓe e ɗiɗo jawdi makko ko acci kon ɓe ari ɓe déclari goɗɗum ɓe suuɗi goɗɗum ɓe inni riwayaji goo ko suuɗi ko ɓe suuɗi ko satalde kanŋe mayi ɗon hino joginoɓe dari ɓe suuɗi nden satalde ɗum few awa woɓɓe goo kadi inni wona satalde kanŋe wonno ko suuɗi kono ko jawdi goo to woni ko suuɗi toon ko tawata famille mayi ɗon hino andirdimo e ndin jawdi ɗon ɓay ɓe ari ɓe déclari fof ko raɓɓiɗe kon ha lutti ɗum ɗon famille mayi ɗo en meɗen andirnomo satalde kanŋe de nden ɗo mi ɓeya dari wondi iya minen ɗo min yiyal ɗum ɗo komin wasiya kon min jonni o donc ɓeeɗo kadi dari huuɗi